Profesor Mario Vražić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva preinačio je Opel iz 1978. godine u električno vozilo koje može potegnuti i do 100 km/h. To je stajalo više od 100.000 kuna, ali osim prijevoza do posla to vozilo ima i drugu ulogu. Motivi su bili osim da se napravi nekakav pokretni laboratorij na kojem se mogu ispitivati razni sustavi koji se nalaze u ovako jednom modernom elektromotornom pogonu i da se napravi nekakvi poligon na kojem bi mogli studenti raditi svoje seminarske diplomske radove i na taj način završavati studij. Što se cijena tiče, reći da je više od 40% cijene koja je investirana u ovaj auto, novaca koji je investiran su baterije. I baterije su vam najveći segment i najveći problem. Dakle, osim što su najskuplje, ako hoćete imati dobre baterije, ovdje su litij-ionske, morate imati dovoljno veliki kapacitet baterija, to znači da su onda baterije teške i da su skupe. Što znači što veći doseg, to morate imati veću masu i morate imati više novaca. Čovjek drugačije razmišlja dok vozi takav auto, dakle malo drugačije se vozi, drugačije se stiska gas, gledaju se neki drugi parametri, ne samo brzina, iako praktički nije vozilo sporije u prometu i ne sprječava druge sudionike u prometu da se normalno voze. Dakle, što se više stiska gas, to se smanjuje nekakvi doseg tog vozila i to se više baterije uništavaju. Homologacija se radi u Centru za vozila Hrvatske. Relativno je jednostavna, treba napraviti kompletnu dokumentaciju, dakle treba pokazati stručnjacima u Centru za vozila Hrvatske da se radilo stručno, da se pazilo na sve što je vezano uz pravilnike postojeće, dakle zakonsku regulativu i de facto sa tako jednim elaboratom i vozilom se pristupi u Centar za vozila Hrvatske, njima treba nekoliko dana da istestiraju, provjere sve i de facto je to bilo to. Nije bilo apsolutno nikakvih drugih problema. Vrlo jednostavno, ako... Koja je cijena to za običnu čovjeka? Negdje 800 kuna otprilike je cijena homologacije za ovo vozilo. Ono što imamo veliki problem sa električnim vozilima je infrastruktura. Ovo vozilo je napravljeno tako da se može puniti iz bilo koje utičnice. Ali ako ga želimo brzo puniti, to znači da moraju biti instalirane posebne stanice za punjenje i dakle, ta cijela infrastruktura nedostaje. Dakle, tu treba dosta ulagati i dosta je nezahvalno prognozirati kad će to biti. Dakle, to ako neko dođe sa puno novaca i zaključi da mu je to, investitor zaključi da mu je to bitno, onda će to relativno brzo biti. Trenutno imate i borbu nekakvih investitora, odnosno proizvođača koji probaju svoje standarde progurati kao glavne što se tiče utičnica, komunikacijskih protokola za punjenje i slično. Dakle, cijela borba se trenutno odvija i paralelno ide. Dakle, i sustavi za punjenje u Europi imate već puno instaliranih, ali opet u odnosu na benzinske stanice koje imamo, to je zanemarivi broj.